Benvidos a este concerto de Nadal dende o noso profesorado e o equipo todo da Escola de Música, así como o Concello e equipo técnico, darmos a benvida ao vindeiro 2021. Unha aperta. Hola, soy Elena, la profesora de Música y Movimiento, y estos son mis peques, Xiao, Noah, Ana, Bryce, Fabián y Anxo, y vamos a tocar y cantar y bailar una canción que se llama Tocando Cascabeles, y esperamos que os guste mucho. Benvidos, familias, a este concerto especial, nun Nadal especial. Aquí presento-vos aos meus alumnos de Música e Movimento de 6 anos, de Prelinguaxe de 7 anos e o grupo de Linguaxe B. Vamos a facer a canción de O Apalpador de Paco Nogueiras. Apalpador. O tempo do Nadal non se me dá nada mal. Sei que vai moito frío, pero iso dame igual porque me encollo, fágome unha pelotiña. E rímome a miña nai, góstame esta vida miña. Vai chegar un personaxe, é moi alto e moi forte. Sei ca é o Apalpador, parece que tiven sorte. Ese home de gran barba tiven sorte, sí señor. A deixarme xoguetadas vai vir o Apalpador. Pantalón, uns olliños moi brillantes e un sorriso encantador. Xa me tarda un momento de meterme na camiña, e que veño Apalpador a palparme a barriguiña. Querería velo andar arrimado o seu bastón, a chaqueta abrochada e luxado de carbón, as pazulas coloradas e moi grandes zapatóns, carrexando sempre un saco, aí ven o Apalpador.
despertar. Facendo pouco ruido xa comezo a buscar. Camiñando pase niño, miro en todos os recunchos, buscando os agasallos que me agardan nalgún punto. Sinto-me algo nerviosa, xa non podo da emoción, e tamén me entra a risa, deixaría sí ou non. E ao lonxe vexo un bulto, corro rápido e veloz, atopei os agasallos porque deu guapalpado. Hola, buenas. Pues a continuación, dos grupos de lenguaje musical van a interpretar la canción Like It's Christmas, de los Jonas Brothers, y espero que os guste mucho. Snow on the ground, love in the air, sleigh bells are ringing. This is what it's all about. The fire is warm, the angels are singing, and I don't wanna miss a single thing. Don't wanna put an end to all this cheer, but as long as you're with me, it's always the time of the year. You make every day feel like it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list, right up at the top. I can't deny what I'm feeling inside. Nothing fake about the way you give me the life. You make every day feel like it's Christmas. Every day that I'm with you. Look at the lights twinkling bright, 24/7. Every inch of Central Park is covered in white. This could be heaven, and I don't wanna miss a single thing. Don't wanna put an end to all this shit, but as long as you're with me, it's always the time of the year. You make every day feel like it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list, right up at the top. I can't deny what I'm feeling inside. Nothing fake about the way you bring me to life. You make every day feel like it's Christmas. Every day that I'm with you. Yeah, every day that I'm with you. Ola, boas tardes a todos, que agora vamos a, neste concerto de Nadal, a interpretar dúas pezas. Ramón Rodríguez Cobas, máis eu, Vadim Juchnievich, o seu profesor. Interpretaremos dous temas populares, unha Fisterre e o pasodoble de Pastoriza.
Hola, para este concierto Nadal de fin de año 2020 hemos montado el cha-cha-cha Oye Cómo Va del señor Tito Puentes en una pequeña versión que hicimos nosotros, basado en la versión de Santana. Entonces tenemos en la batería a Joseph Angueira, en el timbal a Joel Cristóbal, y yo como el maestro de ellos de percusión, que voy a hacer algo en el teclado, de Reinaldo Pimentel. Gracias. Oye cómo va mi ritmo bueno para gozar, un
Bo Nadal, somos o Combo A e imos a tocar We Wish You a Merry Christmas, The Final Countdown de The Europe e Still Loving You de Scorpions. Time
once again I'm loving you. Ola, boas, son Fabián, o profe de solfeo máis de trompeta da Escola de Música. Vamos tocar con este combo B, quizás, 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 máis Tusa, de Karol G.
Dende Rois, a bañeira do camiño.